Sitang dorjan penbam ke Manipur ya ke Assam, hagasngi ilakai ke Baal jong ke Rensan ilakai jong ke Second Northeast Olympic Games arajar arpuar. Kablolong hene kesngi ke Flateri Unai Wing, hagaji ilakai kablolong Hamadan MFA Turf Polo Ground Shillong. Ka El Babina kalayo ya ke Hattrick hagani ke Jingekun, hagabalatep ya ke South League goal, naga benda ke Manipur. Ha kaminit ka Shipho, ka ba Arphundai, ka ba Sapulai ban yopo arminin. Kadba ka Lokyang Bam Sheila Devi kalayo bantep ya ka gol ha kaminit makhatway, bot pat sa ka gol balatep da ka Sortu Linda kom ka balatep ya ka gol ha kaminit ban yopo ar jong ka Kalamin. Don't shoot so much too, but shoot the point. It's more like observing what's happening. And then Hey, Aduli, don't look, come on! Get it up!